Limbad na oras yung manen papagayam, itaro kung daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Anyat orasan. Awan pa'y datirong. Sa dino nga ta tinagturturongan dan. Inton rabi inupikatan asumanglat ti barko. Kat nakapagkari ak ababaan titulong dagiti pasurot ko. Agbaligi kami amang ipuslit kadagiti kargamento. Sinalbag kayo. Sa dino tinapanan nyo. Himbilin ko kada kayo asukunan nyo ni Samara. Naggapuak ijay itay. Saan kayo kanumot anapan ijay balayda? Boss, inalilaw na kami tayo di abakat. Kadupay la amin na pambar mo. Anay ko, boss. Amati kayo kumanganyak. Tingin nyo ti palawag ko. Napan kami at talaga kadagiti kakatuwa kiti pagtrap-trabahuan ni Samara. Ngam nagpamarang ti pruha abakat nga iso ni Samara. Sa anak amamati iti daytang ibagbagam tirong. Boss, Nakapagkari akon ken Ninong Gonzalo. Ababaan ti tulong tayo. Ket agbaligi tayo amang ipuslit kadagiti kontrabando. Naimbag, tanakaawid kayo si bibiyag salbag kayo. temo may boss, balayo dyan na panan mi. Angam talaga sinansil mo na kami tayo abakat. Diyak may ilawlawag nung kasanuan na kadalan kami, tirom niya tagabakiran. Wah, talaga sinalbag day di abagat. Di upay la pinatay. Pinalto-palto kami nga ron, boss. Angam kumtat ti balak yan ko ana. Kinkalata nagpukaw. Isualin ni basan may. Panawan na kon. Ewan, boss. Ang mga nadyak makatagpal tirong. Panawan na kon kunak. Ewan, boss. Mamanakon, boss. Sa anak amamati kadagiti imbagbagan ni tirong. Saan ang mamati ni Boss Crisante anayawawan tayo kakadwa? Iso nga inton kasarita na kayo. Tulungan tak ngagpalawag. Kasanon ti panggap tayo kumakan sa Mara. Tumat kami ngagtulad-tulad titibag ko. Salpag kasi ka tibali papasak iti pungtot ko. Salpag kayo. Saan nyo nga ipagakan Boss Crisante na ita? Papatayin na tayo lagi eh. Hoy! Na kayo! Umasinag kayo! Boss! Kami na saan kayo na makasubliya si Bibiyang? Boss, Na kayo ito pwede patayan! makasuple sa bibig po siro. Salpag kami! Boss. Kalat na! Danggan nyo ti bagak! Agsaga na kayo! Boss. Enton rabino bigat! Maisang dat nagiti kargamento! Kat kayat ni Boss Crisante kan Don Gonzalo! Nagbaligi tayo! Nay! Mawalan nyo! Boss. Ay, kudak pa daw nakaturukan. Talimbasagan kan sa maday. Dangarod malagip ko nga imbaga ni Kumar. Agan anad tayo kanaw ken Rodea. Apay ka no? Ay, jakman amaw. Saan nan anay palawag? Tapag isumat adimtang ni Crisantay. Nanggag ko day ta, nagsarsaritaan yaw. Kaslasan samot arode at tinanggag ko. Anya itayan. Ay, Hirojas. Ay, Juan. Hirojas tinaibalikas na anagan. Ay, naikaglis lang ata. Naikaglis lang ata ti diila na. Apay gata na ibaga na ti kasyay. Ay, saan na nga rudan, anay lawlawag. Damagin yung tukin sa Mara, doag sublay. Ay, kasla na ijay tiranta na nagsublay. Dandanida lang nga rudo nagdaanon kini Crisante. Kumar! Amang ano kaya't mo ti sumurot kanya? Sa dino ti papanan tayo, ina?
Mapanak ag si Miti Balay ni Crisante. Inakita no nakasangputan datirong. Nayaw-awan dalakit di. Dahil tati dayawag kada kayo ina. Managsiim kayo. Makapungtot lakit di. Imbis asinukunda ni Samara. Kat nayaw-awan da. Nembaglakit din. Tasan ani sa Mara tinlugan da. Ang mga nadanda ka saan napasamak king kwana. Sigurado day ta kumar. Kat day tatisan ko ang maipalubas. Nakasagana ak ang makirinnopak. Nakasukli ak madlangan dito balay ni Crisante pag naita. Pag di din namagan lagi dito sa ngalubungan, ti panagkuguban dagiti napipilag apagilya. Babaan iti panang rubrub ko kadakwada. Isudan ti ag-inungaw. Sige, ag-inungaw kayo. Tapno agpaligi amang tagikwa iti intero alubong. Katsyak ti agpalin arena. Siyak ti kabibiligan iti intero alubong. Ni Herodias ti timtang. Apay nga tangaawan pa'y ni ina. Kaya't ko amamuan. O anya ti na si iman na iti balay ni Crisante. Naimbag abigat mo, kumar? Herodias, Saan mo asinubadan? Ti panang kablaaw ko kan ka. Kikitaan nagmatlatan. Mapinpintasan ka kadi kanya? Ijay planeta tayo. Siya, ti kapipintasan. madlaw ko ang ragsak ka. Makita kiti langam, ti panakap na Herodias. Di mo sa kayat ang naragsaka. At dalakit di ka po na. Awan gayam, no da sa bali amakangkangan. Saan nak nga awagan iti Herodias. Rodea kunan. San mo kadi akayat, amay butak-tak ti pudno akin na tao, mino kinasasinom? Katsika kuma. Saan nga amo ni Samara, asaan ka atao? Sika ti pagsarsaritaan ta, Herodias. Kaya't ko asi kati pagsaritaan ta. Ken ni Samara. Anya ti may panggap kini Samara, ti kayat mo pagsaritaan ta. Napintas ni Samara. Saan aya amay sa apang gurguraan ni Crisante ken ka? Kat pag-imunan na ka. Naingat ti pamili ni Ari sa Koreas kanya. Ajak mabalinta gayat iti tao. Ganjakon makasublipay iti pagarayan tayo. Apay, akali kagumam ti makasuglipay iti planeta tayo. Agtinulong ta amang tagikway ti lubong. Sika ti Ari, katsyak met ti Reyna. Nagmayat lakit din ti biyag mo tirong. Bigbigatom ti agbuya ti telebisyon. Sana ka nga to pa'y dagita sakam di talamisaan. Boss! Buyain nyo, ti damdamag iti telebisyon. Aggugubaten, dagiti napipilag ang pangilyan. Ha? Nagadon tinatay? Nagbibilag ti armas na, boss. Maungaw san tinubong. Anya amaw nga ti bagbagang. Boss. Bay am aggugubat dagiti nabilag apagilyan. Ang mga numero mo naman tayo, boss. Numakadano na dito yung lugar tayo. Malagip yun, tinaypadamag, hindi anay patayap ng Skylab. Awan ti bibiyang ko iti dayta. Saan adayta ti kayat ko apagsaritaan tatirong. Boss, nakasaganan na kiti kakadwak. Nakasaganan kami nito rabi. Nasaya at launay, nukasta. Boss, ni Rodea, ang mga nunanggag natin nagsaritaan tayo. Napatagsakit iti pagsarsaritaan nyo kinitirong, Crisante. Ang mga no makasingaak kada kayo. Pimanaw mo tan ni Tirong. Nalpasan na nagsarita kami.
Oh, nasapa ka man ngayon, May. Saan mo ka diya kaya? Awan ti imbagak asaan ko akayat. Ang mga makagura kan tumanan kanya. Saan ko nga mo ti gumura, Crescente? Jakla kaya na mapagura ka? Amok, akasapulan na. Anya? Well, di mo ka di kaya? Makatulong akan ka. Agyaman naklaanin. Ngam kabalan na iti tao ti amin. Dahil tidak ka lang nagpinto tam, Crescente. Amangan numabalin, amaamak no anya ti nagsarsaritaan nyo itay kanitirong. Kwa. May panggap iti padamag iti telebisyon itay. Agrarangat matan na iti nabibilag a pagilyan. Tikait ko asawan. Aggugubatdan. Kasta ka di? Uwan, Rodea. Dahil tati nagsarsaritaan mi. Amo ko nga ulpot ni Crescente. Amo ka ni Tiro. Saan na ang mapagkagkagatay dyan? Agawid kan sa amatan, Rodea. Nauma ka dagos na nakisarsarita kin Boss Crescente. Mga naman kasi nga akin ko na. No di madagulitan kaniya. Tabay. Saan mo na damagan day ta kanyak, Tirong? Mga no kayat ng itol, no? Oh, day talaga ayam. Awan problema, Rodea. Mapantang nga Roden. Agyaman at Tirong. Amok, asaan na ang mapagkadkadan, Tirong? Maamuak tumatla no niya tinagsaritaan nyo kini Crescente. Maburbur siya anak ka ni Rodea. Kasapulak ka no. Anya ko mati maitulong na kat babae lang. Kan apay nga tang adapay lang ditoy. Kila at adimtang. Sanay ra na asimang pet ide ni Roda. Apo unti dandanay nakatayan na. Tuan sangal daw idi nagpukaw. Tiamok, no saanen nga agsubli ide. Kumar, nagapuman gaya man dahil Rojas dito. O Nina, imbis ada kay titindag ni Herojas. Amok nga duti kaya't mamamuan kanya. Umuna, masapul la mamua mamadama at ipanaggugubat dagiti nabibilag a pangilyan. Ha? Adak pa'y lang iti balay ni Crescente itayag buy-buyay iti telebisyon. Agsasarunod ti didigra ang mapaspasama. Uray, iti padamag, iti radyo. Kuna dagiti nalabsak ngagsasarita maungaw sa amatan ti lubong. Kasi takiti tao ang may ramraman. May sama sa pulamamuam kumar. Adamanan may sanglad akargamin to. Itayak pa yung nakatakdar itirwar ti inaladan ti balay ni Crescente a pagnanaudan ni Rodea. When no Herojas akas ko na ni Kumar. Barang mauray ko. Kaya't ko asuutan ti kinabilog dahi ta babae. Asino nga tati nabilbilog kada-kada? Asino ka? Kan aniya aramidan dito? Or-urahin ka, Arumwar. Malasin nakpay ka di? When no, malagip mo pa'y day di panagrangat ha? Ha? Saan ka di asikati ng serak iti balay ni Crescente? Kan nagtakaw karag iti alahas na? Kalpasan natin ang ram ni Roda? Sa sinakar mo tilangan kat nagpamarang ka akasingin tinobya na? Man nakibiyak ka babae. Kayat mo ka di man nagrangat ta? Wan, kayat ko. Siyak mo.
minublat. Siya nga agpaiso. Nagsangot abatlangan. Patayin ka! Napilpilag ak ngam itisi ka para makita. Kalat ang nagpukaw ti bakat. Ayan mo si kabakat! Ayaw ka bakat! Takrot ka! Agparang ka! Ay nga tinapasamak kin kasanang. Apay bumbumsag ka. Saan mo ka diyan nakita na ganyan nagsasaruno alawag? Yan nagginap. Nagado kami ang nakakita. Gimilap. Wan! Kimati kahit mo asawan. Kit no naglawag titangatag. Kasla kimata nagrarapa ang timaris na kit kaslabol lalayaw. Kasano dayta? Ay, saan akimat ti kunak day jay? Ay, yan niya dagito yan na mapasamak. Nay. Ay, saan akimat ti panagkunak iti day jay pitong? Ay, apo. Ang kakit din luktan tiri daw. Ang mga no asino dayta asa nga ilay. Sapay nakabot-butang ti padamag iti radyo kung telebisyon. Apa naggugubat na iti nabibilag ka pagilyan. Sapay na ang dayjay dat-datlag alawa nga bakit kita. No kasta? Madaman ti pa naggugubat da? Dayta ti daamag. Anya ti gapuna ang naggugubat da? Rimaod ka no ti eroplano apakigubat ti may sa apagilyan iti dua ang nabibilag ka pagilyan. Ha? Ay, At da ka disigod asanda ang nakikinawatan? ay, amok pa'y daytaan kumar. Ni Samara ti pagdamagam tuman kitday, ang magano ang muna. Umar! Ina? Nagrangat kami kini Rojas. Talaga nabilag. So siguro tinaistorya kanyak ni Nasya nang Wan kumar. nagkita niya. Napana ka mismo iti sangot ti balay pagpagyanan na. Apa yung inarami Joreta? Kaya't ko kasubukan ti bilag na. Talaga nabilag. Napaggada ka buso. At kayang may sanglan a kontrabando. Ang mga numakibiyang manan ni Kumar. Masapol ang makasarita ni Kumar. Among nga iso, tinakarangot ko idi Jepia. Amukon ti aramita tapno makapagkatuwa kami. Kan imbes ani Samara ti ayatan na. Siyak. Gaputa dahita ti gapuna. No apay asinurot ko dito'y daga. Ngam na mapaayak. Ato ti matay. Rojas? Kumar, saan mo kada magustuhan ti kadak? Adala kayat ko nga istoryaan kan ka. Napasamak da ito itay bigahan. May panggapi ka niya rita? Ada nakarangat ko anak pintas abalasang itay bigahan. Napigsakan na siglat. Napigpig sa akin na sigsiglat ka dingam si ka? Impalubos mo nga bakan na ka? Saan ko ngayon palubos? Ngam kalaat ang nagpukaw. Sa nagparang matlaang amay sa abruha abakat. Anya? Uwan, saan mo kadipay anadamdamag wano nakikita ti may panggap iti bruha? Wano mabitlaan? Saan ka kadipay anakapan ijay bantay si Minublan? Bantay si Minublan? Ado ti na istorya ni Crisante kanya may panggap iti bruha. Kan adda na punar agang ganaan akadwana. Ado ti nadamag ko may panggap iti dayjay alalaki. Saan ka di asikamit laan dayjay napunar alalaki, Kumar?
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, balagip ko gayam siya handang. Kumusta na ipadamag ide apa naggugubat na iti nabibilag apagilyan. Kakati ad oras na ngagdangag iti radyaw. Yak nagdengeg iti damdamag iti kalmaan pitong. Ay, dasaya at mat. Tano adadakas amadamag mo ket kasta unay a nervyos mo. Papanan na ko mga bin, nadyak ang nervyos ay Ay, kasanon kat mairamraman tayon. Day talaang ngagpaisaw. Malagip ko kit day. Sigun di tinanggag ko, hindi na minsan nga aldaw. Ado ka no, ti mas daw, iti kila at apa naggugupat, dagiti pagilyan. No inro geti may sa apagilyan ti gubat. Babaan ti iraraot dagiti eroplano da apakigubat. Ay ada siguro sigod asan da nagkikinaawatan. Hello Ninong. Naimbag nga oras yo. Napintas nga agpay so day tasing-asing yo. Nukas pangarigan tadamang lapad iti panagiposlit tayo kadagiti kargamento. Wan Ninong. Bingayon tayo nga rod iti dua ag grupo. Oray talo atrakti usaran tayo. Nasayaat nga rod. No adda nalimad apagilumangan tayo kadagiti kargamento. Sige nga rod Ninong. Bye. Nakapanaw gaya mo ni Rojas. At may panggap kanyak tinagsaritaan niyo. Diya mo. No apay an istoryan na kayo. Nang runa ti panagrangit yo. Amangan no agatap ngagkadwa tayo ina. Awan pa'y tinakakita ng agkadwata, kumar. Amangan no da sa bali arantana. Dayemot lang timbaga na kanyak. Amangan no atapon na nga mom, tipan na kaisang ladi ti kargaminto iti pirin tunteng at irabi. Kaya't nakalaang nga sintiran. Diyak mo ina. San ka di nagrangit kayo din? Amangan no mapasamak manitan. Ha? Agpada kayo nabilag. Amangan no kasapulan na. Nukas pangarigan lang. Kahit ko ada kami lang ti agrangit. Makamu ka, Umar. Enyam tulungan ka tapno malapdan ti panakay puslit dagiti kargaminto. Dahil pa kasidsid ta awak kanik Kumar. Nawapay nga muna amin nga operasyon na Crisante ken Don Gonzalo. Agkatwada lagi di iti day che apruha. Pasensya langan kada Crisante ken Don Gonzalo. Adda kayat ko akong utat ken Kumar. Iso ang masapul nga pamarangak ken kuwan. Dahita tinagtulagan mi ken Don Gonzalo Dalmas. Talo atraktiyo saran tayo. Kayat na nga rin sawan, boss. Agkatlo ti grupo. Juan, ad-ado kayo apasurot ko. Idaulwan ni tirong ti may sa grupo. Iso ti makamo iti may sa atrak apakay kargaan ti ad-ado a kargamento. Kat sikamat ti mangidaulo iti may sa grupo. Makamumutan dagiti pasurot ni Don Gonzalo iti may sa grupo. Nakapimpinta sa plano.
Oray makibiyang dagiti pulis. Agbaligi tayo amang ipuslit kadagiti kargamento. Masapul launay, Dalmas. Gaputanay say-saya at pay numatay kayo. Ah, No saan tayo nga agbaligi. Oh, apay na ikulang ka. Mabutang ka kadi amatay. Napatag kanyak dagijay akargamento. Aglalo dagijay at dinamita. Kamaitad ka dagiti pirata. Tapno iso dati mang batok itiggamang anakalamang itilansad ti tao. Oh, apay adi ka agsao. Ha? Kinabi na kulatan, boss. Sarsarita ka. Talangkyaw ka la talangkyaw. Boss, kitain nyo di sumungad. Ni Rodea. O sige, mapan ka ni Tayan ni Tirong. Agtulag kayo anaimbag. Kanda ito iti ibagak kan kadalmas. Jak kayat ama-amuan ni Rodea. Ti operasyon tayo inton rabi. Lasing agsamot tat ti panakisaritam ka ni Dalmas, Crescente. Amang ano napatag ti pagsarsaritaan niyo. Binilin ko lang ang masapol nga agbantay da na imbag, Rodea. Tabay, adda ka din am namaam amang raot iti balay mo. Saan da ka din agputang? Nagado apasurot mo. Kaslaawan mo't naglaw ka kabusor mo. Dayjay la ako marti kabusor ko. Agmay-may sa ni Kumar. Awan armas na. Kagurgurak. Gapo ka di kini Samara. Talaga pagimunam ni Kumar. Ngam no may panggap ti kalikagom mo ngagbalin apasuro mo. Inalukoy ko nga awatan na laangan ti Jayang. Anya, Saan ka di? Nagkariak edikan ka, Crescente. saan ka kuman na makibiyang? Amang ano niya ti aramidan na kan ka? May turad na nga ta, apagaramidan iti dagas. Nasingpot ni Kumar. Uray na singpot, Rodea. Iti dayta kinapintas mo. Amangan no masulisok, ket pagaramidan na kay tidakas. Ha? Oh, apay nga agkatawa ka. Gapot na ialik ka naglaunay, Crescente. Anong agyaman na? Dayta tinagsarsaritaan ni Kinpitong itay Kumar. Nakabot-butang dayja damag. Sapay ko na. Tasan ngagbayag ti panaggugubat na. Kasi mo't dagiti may ramraman. Sapay la kumata kasta. Ay, naranggas ti gubat. Kas kumaday di krimen na napasamak ti lugar me, idi kay pasngay ni Samara. Nana? Ada naghuramentado a lalaki. Rinaot da ti may sa abalay kat pinatay da amin na bumalay. Adu pa iti sabali anay ramraman. Nagkasangin na pasamak. Napatag ti biyak ti may sa tao. Pundo dayta. Adda pamilyana ana ulila ken nagladingit. Adda ka di bagam ken pitong. Napansa iti balay ni baak di tabariker. Inkalatan ni Jay. Saan ka makapagulbot kanya, Dalmas? Nangag ko tinagsarsaritaan nyo kinitirong. Oh, kasta unay pa nagnangam. Tak kami lang kintirong tinagsarsarita itay. Adda man kaya man may sanglad a kargamento in Jefier. Anya ti karga dagijay a kargamento. Diya ka mo, Herojas. Nilang boss Crescente di ba ka mo? Amang ano mabuteng kalangag sao. Nibus lang di pagdabagan nyo. Nakapagpakada akon kankwana. Awan matkit di, ibibiyang ko. Tawang ka ti bibiyang na. Ngumabay ngagdamdamag. Ay, jak na danon ni baak iti balay na siya nang iso nga uray na pan ni Kumar ijay. Saan kami latang agkita? Ay, anya ka no ti ibaga na kanyak? Ay, jak madabaw.
Gamimbagakan ko ano kasapuran na ka, danunan na ka ijay. May panggap ka diti mapaspasamak agubat iti sa bali a pagilyan ti nagsarsaritaan may. Nay, apay kumaamakibiyang iti gubat dagiti nabibilag a pagilyan. Ay, nalagip na mo't lang ata mapagsaritaan. Ay, may antayon day ta abanag. Awan tumot na ti maaramidan tayaw. Nasikap matnidton Gonzalo. Kaya't nasiguraduan, amay puslit na dagiti karkamento. Amok anaplano ni Kumar ti aramidan na. Makibiyang lakit ti dayjay. Uwan, tulungak ni Kumar. Agpinasensya talangan, Crisante. Intunteng nga ti Rabi. Babaan iti daytoy anapanon ko. Ato ti may patli apia. Kaya't talaga asigurado ni Don Gonzalo. Nagbaligi kami amang ipuslit kadagiti kargamento. Isu asyak ka no ti mangida ulo kadagiti pasurot ko. Nadlaw nan sangag kidkidak. Imbaga nakit din ang mabutangag. Awan ti kabutang ko, uray asino. Dalmas! Boss! Anya ti araramidan ni Tirong? Kasalsarita na dagiti kakadwa mi, boss. Isagsaga na dagiti nabilang armas. Denggenak. Imawag man na ni Don Gonzalo kanyak. Kat imbilin na asumurutak kada kayo, ijay Pierre. Da kayo di, magitaulo ka na kami, boss. O sinalbag ka. Damagang pailaan. Alangan asika. Kat sumurutak nga rod. Ibagak nga ron tayo takin ni Tirong. Alas 12 asumanglad ka no ti barko. Sakbay ti alas 10. Masapol nga data yun ijay Pierre. Tapno makapagsagana tayo na imbag. Sige, boss. Sigurado nga waran makalapad ka na tayo. At dadagiti pan nakabagiti lintag akakadwa ni Don Gonzalo. Ngam kayat na. Ngag sigurado tayo. Adaatap ko asa na naplano ti panaggubat di gayahe apagilyani na. Adalakit din ang rubrob kanakwada. Kat sana mapukaw ti managatap ko kini Herodias. Saan mo ka di nga imbagakan ko na day tangatat mau? Amo na siguro nga gatapak. San nang tumot lang aklunan. Ada malagip ko. Kinsublim ka din tilugan mo tigo kaya bijay bantay sin minublan na mangilemlemengan. Awani na. Ang ada kanyak dagiti daddo mga armas ko. Inlemang ko ti kasamakan. Amangan no ada makasarak. Awan sa bahaling agbasak-basak dito eh. Kansan da basta makita. Kabainda ni Pitong Kumar. Sakbay ang mapantayo ijipir. Mapanak tupay lang iti balay da ama bitong. Kasaritak tupay ni Samara. Saan kayon tumot nga tangag danon kini Crisante? Maringguran lagi di operasyon dagiti pasurot na intun rabi. Sige. Agkita tantulangan ni Jai, ina. Nay, apay nga agmay saka dito sa Las Kumar. Napansamad ta naturog ni Samara. Anda ka no inalan iti kwarto na. Anda ka no napanaglako itan anib iti pagtrabahuan na. Kat ingkatangan na ka no. Ay, anyan ni Samara. Agpadpada nakin siya ng amamati iti ananay. Diyak ka mo no anya dayta, ama. Ay, awan mo ti agpadpadlaw at ikatatawan iti bangkag. Awan ama bitong. Ken sana ka mamati. Ay, ungayam Kumar. Awan ka diti Umar Arubayan iti bangkag. Awan mat. Ngamin. Kabain da kayo.
Naglasin ka dagiti pasurot da Crisante ken Don Gonzalo. At tapay sumagmamano ang lalaki iti. Magkaraat to ni Crisante iti mapasamak iti daytoy Arabi. Ken agpungtot lakit din ni Don Gonzalo. Sanda alam naman daytoy ang mapasama. Kat ni Kumar nga ta. Sa pulang. Ha? Kasla malasing ko day chay. Nay maglaki di. Na napanunot ko to si Murot kini Kumar. Naplano na imbag da Crisante ti panangipuslit day ti kargaminto. Masapul amamuan ni Kumar daytoy. Sabali pa ya grupo dagiti lalaki. Asitgak kita. Uray ta sandak ama kita. May salangan nga oras, ti panaguray tayo kakadwa. Ni Crisante. At dito, Sagana kayo. indaulwan na dagiti tao na. O sige, panawan kayo pailaan. Dahil nagkasarita datirong kanda kiti pasurot ni Don Gonzalo. Nuwag ibaltang ka, Crisante. Ang mga nukanibusan mo ni Tidaytoy Arabi. Dakal labidot mo. Ang mga no at kamang ti sindikato, kat adamat or-orayan da kontrabando. Sagana kayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saanan asyak ni Rodelia iti daytoy alangag. Liningdak ti rupa tapno awan ti makalasin kanya. Sa bagay, nasipngan. Nalidam dagiti silaw ti Tulpier. Gapu iti kinaulap ti tangatang. Kasla makatututo. Kan amangan nung matuloy pa'y asumanglad ti barko. Kat nakadakdakar dagiti daluyan. Ituloy ko asapulan ni Kumar. Naskan amakitak no sa dino ti ayanta. Saan ka nakita iti ng panawak king kay tay? Imasidag kagaya manaimbag dito'y pagsangladan ti barkaw. Adanas ka na mamuam. Anya day tayo na? Mabit lang. Tapno sana nakadidilaw no apay nga dapakat dito'y Pierre. Ha? Nagbalin ka manan, Aniliwa? Ngam lagi nakakita kanya. Saan da amadlaw a babae niya. Aglang lang nga ang alalaki. Anya di ko na yung ibagayo? Nakitak ni Crisante. Anya? Adan ni Crisante dito'y Pierre? Ay, nakasipsip nga ti tangatang. Kasla agtudaw. Pitaw. Adlaw kong awan kay ti kwarto ta. Tararabidam ni tiruar. Ay, alimbasagan hak. Isuari mo arak pailaan. Nakasipsip nga ti tangatang. Ada ka din na ipadamag iti radyaw no ada dumtang abagyaw. Ay, awalan. Uy, naitala ti pampanunutem. Lukas to'y abulan. Saan na matutudo? Ay, agbalbaliw nga rodan ti panawan. Gapo, ti pan nakaabuso, ti nakaparswaan ako nada. Ay, sapay la kuma. Tawan ti bagyaw. Oh,
Nangagyo ka di dayjay kakadwa. At dan ti barko. Agsagana kayo. Agtignay kayon kakadwa. Umasidit kayon, iti pagsaglatan ti barko. Kas iti imbilin ko kada kayo dalmas. Talo tayo a grupo. Ti grupo dati rong ti mangikarga kadag iti kargamento iti dakkel atrak. Boss, Ija iti pakaikargaan dagiti nabibilag nga armas ken dinamita. ket anya ti may karga, iti truck tayo, boss. Na duma-duma a bala ti paltog. Ken bagas. Masapol a makapanaw a dagos ti truck dati rong. Masapul at tulungan mi nga rodi da, boss. May kayon. Darasin nyo. Masapol nga agbaligi tayo amang ipuslit kadag iti kargamento. Nagkatu alalaki. Yagi diskarga ka dagiti kargamento liwa. Talaga asinaganaan da krisanti daytoy. Apa nagibuslit da ka dagiti kontrabando. Nakapaminadudan ang nagsubli-subli nga saan dapay ang naggungunay kumar. Nakawaywayada mga ramit iti kayat na dito'y pera. Saan ka di anang mo dagiti nagsasaritaan da? Kadagiti pasurot ni Crisante nga da pulis dito'y pera. Diyak mo no apay ang kasalaawan gungunay da. San ang mabalina? Ngagbaligi da amang ipuslit kadagiti kargamento. Lapdak ida. Syakmat. Umalpalas na. Naglaw da adagos no sa dino tinagkapan tinidumduma alawan. Bay ang natay da amang ibus ka dagiti bala da kumar. Uray ta saan asumarot ti bala ka data. Liwa. Anya tinapasalakman. Awan taan naman na rito eh. Sana apakadanagan. No sanda amaming amang palpaltog ka dita. Napilitan ak ang mga ramat kadagiti armas ko. Tapno malapdak lang ida amang ipuslit kadagiti kaminto. Oh, sige, agawaan nyo ti mangipanaw kadag ito akargamento. Nasken ang makargaan ng tidakkel atrak. Tapno makapanawon dati rong. Kadda kayo tita! Saan nyo nga inggaan apasaksakan dahi di agang gandat? Saan nga iso ti makalapad ka tayo? Boss. Dalmas! Pardakan na yung kakadwa. Da kami ti makamu. Partakan nyo! Wah, sinalbag agang ganat. Uray kasano ti kinabilag na. Saan mi akabutang? Boss. Natumba na giti na duma akadwa tayo. Nagbagkat ka na giti kargamento. Oh, talaga akarkaritan nagdayta agang ganat. Matay kayo amin apan nakabagitinintag. Siyak tinangyawag iti pulisya. Nga adda may sanglad a kontrabando. Ngam siyak matlang ti mangkutas kada kayo. Pagayusap ti dara dito iper. Kat agaliga kayo. Kasta una iti panagbusi ti ikam da. Uray saan da masinun ti ayan ti kabuso da. Madaman ang makirangrangat ni Kumar kadagiti pasurot ti Crisante kinton konsalo. Ibusukon dagito'y apulis. Sakbay ang mapanag ijay. Kumar, dandan magnutimay sa atra. Amangan mo, agsagsagat na dapayan nagibas. Sanda tayo nga ingkaan na paltugan. Iso akapilitan nga aramiden rito. Napahag dito ako nagrarangan. Dagiti pan nakabagiti lindag. Apay asanda nga umaraya. Adda nang ko akan nalbumi tayo. Amangan no pulis dagi chay. Adda ka nang langat lang. Angam, jak amon mo asino dagi chay. Nehero just kayo. Saan ko pa anak lang? Saan nga tanak ibigyan? Kumar, anya ti napasamak man? Natulidak gapi di kinaano ti bala ana itama kanyak liwa.
Saan pa ilang anatay tilanggong? Nagalis tibyak na. Kasla busa siyam dibiyag na, boss. Dalmas, kay baga kadatirong apumanaw dan. Nas ka na may panaw dan dagiti kontrabando. At dan siyang nagpaiso dagiti pulis, boss. At nakarang-rangat siya. Nga pa ilang order aramida. Aggunay kan! Nitay jay. Diyan na siya, boss. Tigang ganat. Hindi abagatan na laot di. Ayan di kang ganad. Kaslamat agapi di daya na yay. Sinalbag. Boss, kasla dua ba nagtikalablaban tayo. Nabilag na, boss. Nangag mo kadiday siya akan albuon? Kapag pada ti bilag nga dagan ka, Omar. Nihira ko, Jess. Kunak to ba iliwa? May nakibiyang di Pierre. Ngam asino dagiti palpaltukan na. Kinasayaran, pumanong tan dito. Nangit ko itay nga agbilbil. Sa kabay ang makapanaw ta, lapdan ta ita. Mapantangaro dan liwa. Dayjay manang, Omar. Kasla dagiti pasurot ni Crisante di palpaltukan na. Anya ti kata sa hunday to eh. Agkadwa kayo kinihiro, Jess, Omar. Kadwaan na ka amang parang iti kinatakas. Sabay ko ma. Sige, mapantangaro dan liwa. Laptanta datirong amang ilipas iti karkaminto. Kitat lang, no iti daytoy nga inaramid ko. Kat saan ka amalinaw, Kumar. Mamati kanton ngagkadwata. Saan ta ngagkabusor? May sanitirong kadagiti napuntaan ti armas ko. Tinulungan tayo magkata dito. Libas tayo. Beli di bus Crisante. Masapol na may panaw tayo tinakaladra. Nakakarga nagkitikar kami to. Kumar, sa dino ti ayan na. Saan ko pa yan nakita? Nagandahan ti Draga. Ngito. At atibayan lang nga ilugan iti Draga. Saan mo ba'y apakatayan day ta, Tiro? Bay akon ida ang makalipat. Ituloy ko apaputukan da Crisante kendagiti pasurot na kabayatan asa pulak ni Kumar. Boss, niraman di dito ang kadagiti na sugatan. Ngam na italaw dan tinakalatra ka nagkarga di kargamin daw. Ti ayop agang ganat. Boss, ang libas na yun. Ngam ado pa'y tinabati a kargamento iti pantalan. Hoy! Da kayo tita! Mapanyoalaan dagiti nabati a kargamento iti pantalan. Boss, sanda tayo ngayon kanapaltukan di kabusor tayo. Nabilag tarmas na natayin daryong gansidok. Dagiti ayop. Damanan iti dayapas di kang ganad. Kan sabaling armas ti naramad na. Boss, napuntaan ni boss. Gagadwa. Boss, natay sa ni boss. Delikado na ito yan. Masabol na makalipas kami. Gagadwa, tulungan na kamang bagkat kay ni boss Crisante. Masabol na makalipas na yun. Sagbayang ibusan na tayo amin di kang ganad. Maysa ni Crisante kadagiti napuntaan ti armas ni Kumar. Talagaan napilag ti armas na. Sa pulak ni Kumar. Masapul nga kita kami. Kat pagparangak nga kadwa kami. Agasap nung manuday jay panakabagi ti lintag. Ano patay ko? Maniday kaya sirena. Nagiti pulis. Ikapay, tadong tinatay akakadwada. Sana nagsayang iti oras.
Nas ka na makita ni Kumar. Sakbay ang makapanaw da ditoy. Ay, saan? Kasya na kami. Saan? Sanang, agring ka. Sanang, agring ka. Apay. Nagtagtagay na pa. Ay, sige, mabit lang. Tayo nakmangala iti danaw ma. Kanya na dyan na natagtagainip ko. Kaslapod-pod daw. Kanibusanan ka din tilubong. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakadado, apulis. Ado tiniwalang abangkay. Napakairamanan dagiti pan nakabagitilindag. Anya pa'y lang dagiti akan halpo. Kumar, Ha? nakita ka matla. Herodias? Awan nagnatantim ako na. Tinulungan ka, anang parmak kadagiti managtaktakas. Oray ni Crisante, nataysan. Natayan ni Crisante? Katsi ka, tinakapatay ka ni Crisante, babaan tinapilag nga armas mo, Kumar. Ah, Oray ni Tirong kat nasugatan. Ado ang managdaktakas tinasugatan. Kan natay babaan itinabilag nga armas mo. ha? Kumar, at dadagiti pulis nga turong dito eh. Diyak kayat ti may ramraman ang mapabaso. Nakaadayo adakos ni Herodias. Adda nalipatan ni Herodias. San na anay subli tilangan akas Rodea. Talagang iso ni Rodea. Ngampud no nga dating bagana. Anatayen ni Crisante. Paglagit din na nakapaglibas kami. Sakbay adimtang dagiti pulis. Nga mga kamkamatan na kami. Adugayam tinatay a pulis. Nasino nga dati nang patay kadakwada. Gayam. Ni Boss Crisante. Kaslasan betan kau mangangas. Natay sa betan. Itay pa yan nakadanon ta dito bangkag, Kumar. Ngam di kamot matagtagari. Ang panunutak tinapasamak ni Pierre Ina. Ado tinatay. Tap na malapdan lang ti kinadakas. Yaka mau, no talaga nagbalita. Nailibas da ka no ti dakkelatrak. May salang atrak tinay pasidong kadagiti pan nakabagi tilinteg. So magmamanwa basit nga armas kan sinaksa ko abagas tinalat ka. Katidak kalatrak. Kati may sapay atrak. Anya nga tati kargana. Amangan no adu nga armas kan bala. Adu tinatay. Nasuruksa sa nga pulo dagiti pulis. Anya. Adda na tayo pulis. Talaga ang naranggas dagiti pasurot ni Crisante. Saan adagiti pasurot ni Crisante ti pimatay ka dagiti pan nakabagi tilinteg. Sino nga rod? Ni Gata Herodias? Ay, nagdakasanday di ada magpitong. Nakakaamamas. Ay, adu pa'y tinatay pan nakabagi tilinteg nga managdakdaka sa maatap akamang ti sindikato kano dati chay. Ay, talaga adumakdakas dagiti pasamak. Nabilag launay ngamin ti kwarta. Ay, naimbag ata na kumpiskar kano dagiti pules, dagiti paltog, kan sinaksako abagas, linaon ti may sa atrak. Segun iti damag,
Dua kano atrak dagiti managdakdakas ang nagkarga iti kargamintaw. Ah, kasta. Anya nga tamad ti karga dagiti atrak. Ay, saan tayo nga ambu Amangan no armas ken bala. Ah, ay armas ken bala. Ay Diyos ko. Ano da nga iti kasta ka armas. Aramatan dalakit ay iti kinadakas siyanag. Herode ati subungad. Yak nabilin dagiti agpambantay iti ruangan. Anya nga tati ibagak. No damagan na ni Boss Crisante. Agdwa-dwa lakit iti tawray di tirong kat adda iti ospital. Kan sumagpamadupay akadwami. Agriring pay ti telepono itay. Madyak sinungbatan. Ni Don Gonzalo lakit iti kay. Kasla sa balin, dagiti agbanbantay iti ruangan, Dalmas. Apay ni Tirong? Wah. Ni Crisante gayam? Ba't maturog pa lang? Nabuyatan ni Dirabi. Kasta gayam. Saan ang narutay nagpayat? Sige. Naimbag tapi manaw mo't lang adagos. Nagsubliya kayo ospital. Pagkukitaan ni Boss Crisante. Kasanunusan na malasatan ti pal nakabaltog na. Anyay tati pampanunutam nga ramiden. Ina, anya nga tatilinaon na kititrak. Dahil tinaliptawan tayo. Nalapdan tayo kumatipan na kailibas na kitikarkaminto. Awan si Pina, nga da napatay ko. Ngam no pod no anatayon ni Crisante. Si bibiyag pa ilaang ni Don Gonzalo. Nabilag. Ag dinamag anapigsa kada kitag turay. Nang luna kadagi adtasaad na anangato, itilintag. Isuan na rungsot. Eh tinas ka na mamuanta no sa dino tinakailumangan dagiti armas. Siya kun ti makamu iti dayta. Agyaman ako na ina. Nunyaman ti karga dagi jay akargaminto. Masapol ang maagaw tayo. Kat dadaulan tayo na makadangran kadagiti tao. Kumar, ni Herojas ti sumungan. Amangan no makita na kayo. Kat mapaniknakan na ti atap ng agkadwa tayo. Alam pa na kaun. Sikan ti makamu kini Herojas. Napanagnakamat nga tan, asaan tang agkabusor, Kumar? Agkadwata. Saan ang Crisante ti kadwa? Kan saan ang Samara ti kadwa? Herodias. Agkaplaneta ta? Data nagsinakit. Kalpasan ti panakadadal ti dam. Nakatayan ti ado at tao di Manila. Saan nasak din ang dadaal iti dam? Adadakkel ariki ti dam. Apay ko mga aramidak na ita? Kaputa kahit mo amaungaw da kiti tao. Saan la ditoy? No di kat iti intero alubang. Intero alubong? Mandamapay lang di pa naggugubat dagiti nabilag apagilyan iti sang alubungan. Kat siya, ti pabasula. Inalukoy na kidi ngagtinulong ta amang dadali ti lubong sang kadi. Anya ka di pa lang ti kayat mo, Kumar? Tinulungan ka anang parmag kadagiti managtakdakas. At dasal suraking ka, Herodias. Sika kaditi nang patay kadagiti sang apulo a pulis. Saan ko ang magustuhan ti panagtamag ni Kumar kanya? At tapos na, asyak tinang patay kadagiti panakabagi tilinta. Siyak magpaisok. Ngam saan ko ang magustuhan ti panagtamag na kanya? Sa intudo na, nga akin arami kadagiti napasamak. Aglalong ti panaggugubat dagiti nabipilag apagilya.
No saan ko lata maalukoy ni Kumar? Daktakas pa'y dagiti aramitak. Kaya't ko amarik nanto ni Kumar. Adagiti nakaamamas apagtan nga aramitak. Kat isok tigapo na. Lalaki ni Kumar. Nabilag. Ngam ipanagnag ko. Nga adayo anapil. Pilga! Naggaraw dagiti ramay ni Boss Crisante. Unaklano na tayo. Talaga na rin katamatay ti dagang sarot. Dalmas. Sa dino ti ayan ko. Alda kayo diti ospital, boss. Nalibatan nyo ka din tinabasama kiti Rabi. Dandanin na kayo pinatay na jagang ganat. Sinalbag. Saan kayo pa yung nagkaraw? Saan kayo magpungbungdot? 5 ti kadwa tayo natay. Adadot ti natay ti pasurot ni Don Gonzalo. Kat ni Tirong. Nakaruad mo't ladagos dito ospital. Sana nakaro ti sugat na. Iso timbaong ko, anang kita kadagiti karkamento, iti nakailang manganda. Nasaya at launay. Kaya't ko ti makaruar at dagos dito yung ospital. Nabayag nga kirkiriring ti telepono, ngam jak sinungbatan. Ni Don Gonzalo lakit di mauawag. Itayak pa dito arubayan ti balay ni Crisante. Engam naulimag dagiti pasurot na. Sa dinong atati nang ilimanganda ka dagiti kargamin daw. Ay, nerudiya na chay. Agulbot kayong pailangami. Na-ospital gayam ni Crisante? Ha? Badya ka mo ni Dalmas, Rodea. Saan na kami kumain pulpulong? Kat? Si Bibiyat Kadipay ni Crisante? Nakaring ka noon. Nakasalita pa yan ni Dalmas. Iyawag na itay. Ay, nukasta. Nakalasap ni Crisante. Rodea. Kasanuan ang mga adak dito yung ospital. Dagiti pasurot mo, hanabat ijay balayo, Crisante. Mabutbutang da. Nagpakpakaasi na kanyak. Asaan ko kano nga ibagbaga? Nga isuda tinakaamak ana ospital ka. Apay ngamin, nga ilimod yun tinapasamakan ka. Kasla akla sabsabalikan ka. Saan tapay lang nga pagsaritaan dayta? Noon niya tinapasamak kanya. Sikat ni makam mo? Di panagimbang mo, tinapatak. Orayag ti doktor ko. Kaya't kunti agawid. Kasla saan mat anakaro ti sugat mo? Nagasat ka pa ilaang. Nabayagak pa'y amatay, Rodea. Nagdakas na dyan ay padama agiti radyo Kumar. Tamalaksit ka dagiti maragdakdakas. Ado ka no dagiti panakabagiti lintag anatay. Mawatan kayo. No apay mabutbuting kayo na nasyanan. Ay, talaga kasanumot ngamin. Kuna ngamin ni Pito nga mga no armas ken bala ti karga dagiti nakalibas at truck. Tadayjay ka no may sa atrak ket bala ken paltok ti kargada. Sa bali lang dagiti sinaksako abangas. Saan nagahim nga ramas no di kat pati bagas? Ay, naglawa ti kataltalunan. Sa agipuslit na pala ti bagas, manipod kang kanaet apagilyan. Aramid ti sindikato day tanan. Lakit de. Ay, dito ipagilyan tayo ti agip-ipan iti bagas iti kang kanaet. Kuna ni Samara, nga da kano dagiti kang kanaet nga agad adal iti agrikultura iti Universidad Ijay Laguna. Kastagayam. Ni Ama Pitong na nasyanan?
Ay, napan na sinarungkaran dagiti pagay na. Ano kanong amin, ti agkaan abilit ka dagiti dawa. Adamatin kami na bamban ti titinga dagiti sinilong ng kurang kanong. Kaliklikod lang ni Kumar, Pitong. Saan mo ka diyan nasabat? Saan Bart? Nagnak ngamin iti kabalbalayan di ta purok linglingay. Isungot lagayam Nagsiniliwa siya kayon. Anya kano ti ibagana. Diyak man amo. Ngam tinapasamak jay Pierre di Rabi tinagsarsaritahan me. Nagranggasan nga itagya man nagdakrakas Pitong. Saan daman laan naggaling gagat, apim matay ka dagiti pulis. Ay, anda ka di nga ron pan nakakonsensya ti baribar ti utak na. Ay, bumak ng lakit day. Agpulo dan tumutlaang siya nang. Nabayaga ka nagsimiti balay da Crisante. Naulimag puno na dagiti pasurot na Kumar. Naingat lakit di tibilin kadakwada, ina. Ito sana dimteng ni Herodias. Idalan ko kumaiti puwersa tapno maamuan tayo no sa dino tinakailimbangan dagiti armas. Amangan no sana analiklikan anagrangat kami manangkin ni Herodias. Kat mabuya dagiti pasurot ni Crisante. May butaktak no kuhan ti kinatao ni Herodias. Nakalasat ka nun ni Crisante. San pa'y ano ito tingagpatingka ti kinadakas na. Ikarigatak asapulan, tinakailimbangan dagiti kargaminto. Subyak to dagiti pasurot ni Crisante, Kumar. Pilitek apagpudnuan ida. Inilin ko na imbag dagiti nabati agbantay ti balayo, boss. Nalaing nga mangguyogoy kan mga lilaw ni Rodea. Sinalbag kayo. Saan kayo ang makapagkadkad? Kaputa masulisog kayo iti kinapintas na. Boss. Adda ka din itirong ijipalay. Adda iti nakailimbangan dagiti kargaminto, boss. Ado ti pasurot ni Don Gonzalo. Nakadwa nang agbantay. Kaya't kunti makarawar dito yung ospital. Tapno maala kunti bingay ko. Balakan armas. Kang ronaan na. Dagiti dinamita. Nung kasapulan ang makasaritak pa ni Don Gonzalo. Ewan kayang, boss. Ada ka no imbelin ni Don Gonzalo kanidirong. Masabol ka no agsarita kayo. Anya. Kasla pang pangtanak matan ni Ninong. Ngam awan pasol ko. Hello, Ninong. Juan, nakaruwara ko nito ospital. Kaya't kayo ang makasarita. Tapno maala kong tibingay ko kadagiti kargamento. Wen, karaman armas kan bala Ninong. Kang runaan kadagiti dinamita. Ninong, jak nagayayatan tinapasamak. Dahil agang ganaet. Dagiti nataya pulis. Saan na da kami tipimatay kadakwada? Anya? Adda nang iyawag kadagiti pan nakabagiti linteg nga adda na iposlita kontrabando. Imbabanan ti auditibo. Makapungtot iti pan nakatay tinasurok asa nga pulo apan nakabagiti linteg. Boss! Tirong, adda man damagikan ka. Anya na ita, boss! Kan nakarawar kayo gaya man iti ospital. Apeng adda ka, Tirong. Saan arong bang apanawam ti truck ang nagkarga kadagiti kargamento?
Agsupliak matlada ko si Jay Boss. Ado ti pasurot ni Don Gonzalo. Ang nagbantay. Kanalimbang da dyan lugar. Saan lakit niya matuntunan tagitipan nakapagitilintag. Kawawag ni Don Gonzalo. Kat makapungtot. Gapo iti pan nakatay ti sumagmamano apan nakabagitilintag. Boss, sana da kami tipim matay kadakwada. Salbag ka. Dadya lakit ti agang ganaat. Abusta ta adu tinatay a pasurot ni Don Gonzalo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amog, ani Don Gonzalo ti ad-ada ang makapungtot kinapasamak itipya. Oray na ipuslit na dagiti kargamento. Ado tinatay apas surot na. Kastamutan, anay ramraman anatay dagiti pulis. Oray saan da pa'y anaduktalan, ani kumar tiganggana at anapagkat akabusot ta. Isulakit di mapapasok. Kat ni Crisante, amok akasapulan na. Ngam oray siyak. Kasapulak ni Crisante. Talaga nasikap ni Crisante, ina. Naplano dalakit di na imbag kan di Don Gonzalo. Ipan nakailamang dagiti kargamento. Napated ken Crisante dagiti kargamento. Nangruna dagiti dinamita mausar kano dagiti tulisan amang batok ti tawa nakailemangan ti gamang. Ngam, awanan ti gamang iti lansad ti tao. Napagad ti kayat da nga aramiden. Dadaulen da dagiti pagapapunan kan pagitlugan dagiti ikan iti tao. Nasken amalapdak kita. Agsubliya ki bantay. Kitalak tilugan ko. Tapno da pagluganak amang biro. Iti nakaidembengan dagiti kargamento. Ay, amangan no, adamanan nangag mo apadamag apag nervyosam. Drama latang aminen, tinenggam. Sapsapulin ka no dagiti pan nakabagiti lintag dagiti pimatay kadagiti kadwada pulis. Dagiti puslit kadagiti kargamento tinang patay kadakwada ah. Sino kumapay? Ang nakapaglimang dalakit dahin. Ay, unkot nga ta. Ay, ti nakabutbutang kat no maiwaras dagiti armas. Ay, walaksid ka dagiti armas kan baala. Adda ka no pa'y dinamita akargati na kumpiskar na atrak. Ay, daitan ti delikadaw. Kaase dagiti babasit amang ngalap. Mausar lakit di dagijay adinamita apag bungbungda iti ikan. Saan ka kadin nga pakada kadapitong kansyanang? Saan nina? Amang ano niya ti panunutin da. No apay amasansan ti panagpukaw ko. Dumteng to ti panawan asan mo may limod ti pudno kinataon. Idi pa'y ana panunod ko rayta. Ngam numabalin. Sanda kuma amamuan. Diyak kahit nga gwaras asyak ti gangganaan. Amang laplapod iti kinadakas. Isublat ko ti agsime ti budigan ni Don Gonzalo. No ijaya na ilamang dagiti kargamento. At dalakit ti sa bali a lugar anang ilimbangan da kadagiti armas. Sinakbayan da ama ulit. Ti pan nakadadal ti budigan ni Don Gonzalo.
Kayat ko ang makita dagiti kargamento, tirong. Iso ako muyog akken ka iti panagsumli mi jay. Orayan nak, agsukatak kabihit. Boss! Kabalan nyo ka din! Karuruar nyo pa ilaan iti ospital! Kabailakon. Boss! Napgasapay na iti sukat nyo! Oh, makapong tutak manan iti dayjagang ganaet. Dandaninak ket din pinatay. Nabilag ti armas na, boss! Awan pa'y nakita kakas jay nga armas! Armas ta nga ta! Iti planeta da! Anya, Ken saan da ngagmaymay sa dayjagang kanaet? At nakadwada, boss! salbag. Sige, urayan naklatan iti ruwar. Unaan tayo pa yung asikaswan ti pan nakaidulin dagiti armas. Ken pan nakaiwaras dagiti dinamita. Bang, saan ka napakaruan iti pan nakasugat mo? Saan na ka napuruan ti may sa kadagiti kang ganaet? Anang lapad kada kami amang ipuslit kadagiti kargamento? Ha? Saan mon amay babawi pay? Nalpasan, anay kaglisti dila. Rodea, saan na ko mga ipulpulong kan Boss Crisante? O, delikado agmanan kan kuha na no kasta. Saan na kayat amamon daytoy? Uray, saan na akayat amaamuan? Ada ka di pay mabalin na? Ang ama, kwa. Nagdakkel ti bagim. Takrot ka gayam. Kwa. Saan ka amadanagan, Tirong? Saan ka amadaksan kini Crisante? Nabayagan nga amo ni Roda dagiti aranidan ni Crisante. Naistorya na kanyak data? Anya! Oh, saan ka mata na makasao? Awan gayam, nakarwar ka nun iti ospital ni Crisante. Wala nga, at napapanan mi. Ay, supay hindi daytan. Sana bali, agsubli at tulangan. Sige. Nuamula ko man ni Tirong, nagparbo akla. Amangan lumapanda, iti nakailemangan, nagiti kargamento. Awan ti bibiyang ko dito. Kabayatan, ajak pa'y lamaan lilaw ni Kuwa. Masapul nga taarag ni Tekman. Puro-buro pa, ti madama pa'y agubat dagiti nabibilag apagilya. Talaga na lamang dito ang lugar na kaidulinan dagiti kargamento. Saan anam naman dagiti pan nakabagiti lintag. Nga nalawa abudega iti dito ang lugar. Ngam, ayan titrak. Boss! Ada iti unag ti bodega! Tumanon tayo! Nalawa dito ang bodega, tirong. Oh, nagigayin titrak. Boss! Naidiskarga ti sumagmamano akahon! Ang nakaikargaan dagiti balak kinarbas! Salbag. Nagbibiligan dagiti ng armas. Kat dagita akahon. Anya nga tatinagyan na. Dinamita, boss! Sige, lukatam ti maysa. Kaya't ko ang makita dagiti dinamita. Dandanik matlangan maala dagiti gamen. Nabakbak na ngak tumanen. Dairak iti kinabaknang kan kinabilag ni Don Gonzalo. Masapol ko tilogan ko. Ganda gito yung armas. Tapno malapdak ti kinadakas da Crisante ken Don Gonzalo. Babanda iti alogan. Nas ka na masapulak dagiti kargamento. Dagiti armas ken bala. Urayak lang armabi.
Ingkadeng ko, tisan ko apa nagpakada kada ama pitong. Tanu sa pulendak manan di Crisante. Sanda amay ramraman. Man manukot tayo na makasarita ni Samara. Nasayat mat. Tap na may liwaliwag ko tirig nakim ko na. Ni Hereo Just di pampanunotak. Jak kaya't adang randa ni Samara. Kan may salang ngasing da ito'y apaglintigan ti pagarian me. Amangan no may ramraman. Awan wit gayam di kumar dito'y bangkag, Pito. Ay, naira na lang ata nga awan iti kalapaw na. Ay, Amangan no, at dalaang dita. ay. Uno, adamanan na pananda. Saan la nagpakada kadata? Saan ba't masapul nga agpakada kadata? Noan niya ti kayat na nga aramidan ay kat makaamon Awan matkit di nagpaiso Ay, ituloy takit din ti agpuros kadagiti bunga tinatang. Saan mabayag? Agsipngitan. Ada dagiti armas iti budigan ni Don Gonzalo. Ay kemawan ijay dagiti kargamento. Dagiti dinamita kayat amadadaal ni Kumar. Tirong, agbatikan di tiruwar. Abdakan ni Don Gonzalo iti opisina na. Ni Crisante kan ni Tirong tidimtang. May panggap lakit di kadagiti kargamento ti kargada. Anda nakita ka bakit, boss? Ay, nakita na ni Tirong. Bakit kayo magbagang? Agar arapaap ka lain. Amangan nata dito ti bruha, boss! Anya? Pudno ka niti magbagang. Boss! Napagang ang awak nga taida. Nakita ti bakit Nas ka na mamwak, tinakailumangan dagiti gamang. Saka na kayo. Tirong, kalkalpas miya nagsarita ken Ninong Gonzalo. Imanugutan amaala tayo ti nakabingay tayo kadagiti kargamento. Nasaya at launay lukas ta, boss! Mangitugot ka iti sumagmamo na kadwa ma. Agtignay ko yadagos. Ang malaman, boss! Rabiin to launa yan na magkasupli kami! Salbag ka. Saan ka kading agpampanunot ha? Nasaysaya at amarabyan kayo. Tapno awan makakita kada kayo. Sa dino nga ro, ti pangipanan mi kadagiti armas, boss! Dumgag ka na yung bag. Malaksid iti balay apag nanaadan ni Rotelia. At dapay may sa abalay ko apangipanan nyo kadagiti kargamento. Amokon, boss! Kadaanan na balay! Naidya kun kunadagas la haunted house! Salbag. Saan ang nagbalayan ti al-alya dayjay? Adayo lakit di nga atapan da nga ijay ti pakailimbangan dagiti kargamento. Sige, agunay kan. Well, boss! Kat inton may isang petyo dagiti armas. Ag-report ka adagos kanya ka, ha? Inton rabi ipahil dati pa nagtignay ko. Isungadak diti kalapaw ina. Awan nga tati nakakita iti lugan mo, Kumar. Jaklam mo. Ng panakunak. Awan. Gaputan na si pangitan. Kaya't mo kadi ako yugan ka. Oray sana nina. Amo kakabalam da ita. Uun gayam. Napanak iti budigan ni Don Gonzalo ita. Kat anya tinaduktalan nyo. Naranak ni Crisante kan dagiti pasurot na. Talaga analimod da. Sanda na dakamat.
iti panagsarsarita dano sa dino tinakailemengan dagiti armas. Sana bali? Siya kung ti makamo. Ikarigatak adoktalan no sa dino tinakailemengan dagitay. Ket no makita, dadailag amin dagitay nga armas. Nagpaliki ak anangagaw iti dayto nga eroplano. Apakigubat ti maysa kadagiti nagpilag apagilian nga agparpartuan iti armas. Mabalin, asapulandak dito'y lawa. Tapno agawon damat lakanyak daytoy nga eroplano. Kompleto dayto nga eroplano iti ramen apakigubat. Ngam daytoy parachute laan ti kasapulan. Eroplano lakit di dayyan. Saan akapadpada dayto nga eroplano? Kung nagtapay eroplano, iti dayjay apasat ti lawa. Apagiso ti planok. Agaligagaw manan ti intero alubong iti daytoy amapasam. Ay, nagbayag lakit din ni Pito nga nangayap kan Samara. Amangan kat no nakaturo kay. Amangan no kas nangagpaisonan. No kas pangrigan lang. Uray ag subliak ton. Tagsapakit nga mina si Brakiti kwarto na. Amangan no nabanog. Eket kumusta kayo nana? Ay, nasaya at matbarok. Kimuyog akin Pito nga ijay bangkag itay malam. Awan ka mat ijay. Naira na siguro nga dana pa na. Nabayag kayo ka di bangkag? Eh, saan mo't? Nagburas kami lang itinatang. Para si daan lang matkid di Kan para lako, isursur ko inton bigat. Ne, aday ta ni Samara. Kasaritak, nana. Sabihin ka katwa! Isopartakan nyo ti agir karka katakiti karkamento itilugan. Nasip nga ti dalan, kanadayo pa iti pangipanan tayo katakitoy kakatwa. Naskan nga agbaliki tayo amang ipano katakitoy. Kaasi tayo nakit ni ken Boss Crisante. Numaagaw takitoy ang karkamento. Pay nagam ampayag iti lawang. Dahito tirikan na. Awan pamalpalat patak. No sa dino tinakailimangan na gitarmas. I-switch ko tidak dumaasilaw tilogan ko. Anya da jay? Tao. Anya tar aramidin da. Adda ay tidak kalapasdak alinaw-law dagiti kayo. Saan nga taadita tinakailimangan dagiti armas? Kumita ak iti mabalin ko apagtiswan. Nung mapanag nikak adita tinakailimangan dagiti kargamento. Masapol ang madadaal ko dagita nga armas. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya dayday nga agpulpuligos iti lawan. Sa naklakit di nga kan arapaap. Nga nagpukaw matan. Ay, kajat ararabi idam dito luar Pitog. Ay, sarang. Kunak mo no nakaturog ka na. Api-api na nawan nak. Ay, saan na ka nakaturog? Ngam na po utak rimwar ka. Nung ay nakaturog, akad mabangongot ha, kayan mo.
Anya. Nagtagtagainop ka man nga tan iti nakabutbutang Jak malagi po noon niya din natagtagainip ko. Adda na tangad ko nga agpulpuligos alawag kabayatan ti panang tangad ko kada kiti pituan. Agpulpuligos. Ang agposposi pa usti ko naam. Agpulpuligos. Niya dita akong kunambaya. Ada ka dimot kasta, ha? Katiso nga road tinakitak. Talagang sakit nga dadagiti agdakdakiwas manipod iti sa bali a planeta. Niya dita asa-asawon. Ibagbaga masaan ang agpanunot iti dakas ita si kamot timang panunot iti nakabutbutan. Sumrek taman laeng ngayon. Amagano parpar mataklaeng dayjay. Wano layap kit day. Mabit man laang. Madamdamatan na sumrek. Ang agparangpay dayjay bagbagang agpulpuligos. Tapno makitak mamut no niya dita agpulpuligos alawag akong kunam. Baka turog ak ngarudan. Malaksid do kayat mo ti agbate dito'y ruar. Sandak gayam ka ingkaan akamat. Kamakamat tayo dyan nga aeroplano. Amangan na ado tinagyan na. Sakbay ang makamatan nagday na aeroplano apakiguban. Makadano na ko iti day dyan nga aeroplano. Day na, dandani ko na makamakam ida. At day naman natin mangkamkamat kanya. Isa ka na ti parachute ko. Madnagat ti dakkel nga aeroplano. Idumpar ko matay ito nga aeroplano. Ngamsakbay na. Dadagulak ti batong ko. Tapno makalipasak. Isuot ko ti parachute ko. Nagtigsan ti angin. Masapol ang makatapwak ko. Adda ko ni isang tidak kalabuti ka. Adda masapat ko ang lalaki. Ang mga ti pagarapin na katwadak. Malasing ko na yati ma. Adda dagiti masapat ko anak kabaklay kada kiti kargamento. Kabusol! Os! Ada nakastret na kabusol! Nadlala ko na. Sumarano aglo ka na kayo! Tumulong agla naman po! Sandak ng ka na palto ka na. Sandak na tayo madlaw. Sandak ka mapuntahan. Tirong na yung nagbukaw. Nagkarga laki di daya atrak iti kargamento. Nasakkan ang malapdak ti papanagda. Nakapanaw di trakay. Idinto ta sandak asar dengan apal togan. Mapilitan nak amang laban kada kodo. May salang ti kabosor nga maapay ati madlamatayan. Nagpilit ti armas na. Andamanan na pasag. Mangan no ti ganggan na ti kalablaban me. Jakpay kaya ti matay. Aglipas akon. Makaungat na boss Crisante kantong Gonzalo. Agsibakit din kan patay. Tinapatay kat may lipas mi ti traka nagkargaan mi katagiti kargamento. Nakadayudan. Santak sa dengan apaltokan. Nasan kayo pa'y naglibas? Matay kayo amin. Nakaadayon ko, man. Adda ka dito, Iliw. Saan ka na mas daw na apay anasurutan ka, kumar? Sa balit, tipan nakabalin ko. Wana, nabilag kaliwa. Kabalam ti agpukaw, tapno sanda ka makita dagiti kabusor mo. Dayta tisan ko, akabaalan. Iti daytoy alugar gayam tinangilimmanganda kadagiti kargamento. Nasikap ni Don Gonzalo.
Saan mo anam naman nga adda budiga iti kastoy a lugar? Wan. Napabot ngan dagiti pasurot na. Itay madlaw da asanda ka mapuntaan. Imun una naglibas na tirong. Nagbaligi da ng italaw iti truck. Apay saan mo akinamat ida? Adoon na iti kabusor ko itay. Ginjak mapanawan da ito a lugar. Taamangan no isublat da nga ipanaw dagiti nabatbati bay nga armas. Anya nga rod ita ti pampanunutom nga aramidan, kumar? Masapol amadadal dagiti armas. Ngam ti pampanunutak. Numapuuran dagita kargamento. May ramraman lakit di abumagkang dagiti kayo itaglawlaw. Dadaan naman dagita akargamento. Siya kung ti makamuinton madamdama. Tulungan ka amang dadal kadagita akargamento. Liwa. Kumar, ti si bubukal abudiga ti dadaulan ta. Padapon ta. Wan. Kasta ti aramidon ta. Natnagan dagiti nga eroplano. Talo nga eroplano tinatna. Kat inton maduktalan da iti panagpukaw dagiti eroplano. Bintak kaya man. Pagdidin na magandan to. No kasano anapasamak dayta. Ada yung matgatan? Apagatapan na ni Kumar nga akin aramid iti daytoy atrahedya. Inutan kayo nga ungawon at at tao. Aging ga iti maipos kayo amin. Dayta, kumar. Baban iti napigsa nga angin. Inutan ang madapdap ti bumagbagang nga apon. Nakaskas tao. Apoy nga bumagbagang. Nagpigsa ti hangin. Kaslag bagyo. Amangan numaspak dagiti kayo. Saan, kumar? Uray kitaan inton madamdama. Ngam iti panagkuna. Nadadaal mo't lang ata amin akargamento. Wan. Nangag ko ti kanal buong itay. Di mapo dagiti armas. Kan bimtak dagiti bala. Nasaya at launay, kumar. Di sumarunong arami da kinton bigat. Sa pulat no sa dinot din ang ilimbangan datirong iti kargamento. Sinalbag. Parbangon gaya man. Nakaturog ak dito'y supa. Gapo iti pan nakabartag ko. Ay, sakit ti ulog. Kat datirong mata. Nakasangpat damot lang ata idirami. Boss! Kasangsangpat yung katilaang tirong. Boss! Ang dadagas na pasamak iti rabi. Nasa pulan da jagang kan na tinalimat na buteka ni Don Gonzalo. Sinalbag. Kasanulangan ti kinabilag tayo jagang ganat. Boss! Ano yung paglagit din na ikargamin iti tragdag iti kargamento iti simang pet. Pinaglipas ko datogas kan dagiti kakatuami. Anapan ni Jay. Timolo nga kadagiti pasurot ni Don Gonzalo ang nakirangat iti kang kanat. Inutil ka? Anay ka, boss! Tapos na, boss! Talaga, nabilag ti armas na, boss. So, naglipas akon. Mabuto nga kamatay. Ang mga no pinatayamin da jagang kanait dagiti pasurot ni Don Gonzalo. Gumdag iti kargamento iti unag ti bodega. Boss! Saan mo kati ana panunot da ita, tirong? Anay ko, boss! Ang mga no mapalin ngayon itong bigaton nga agsarito tayo, boss. Awan pa'y turog ko, boss. Sana naglibas si Daddo maapasurot ni Don Gonzalo. At ado pa siguro tinatay. Numabaling kumalaang awan ti matay. Kabaliktad ti kayat ni Herodia sa mapasama.
Kaya't na amaongaw amin na tao diti lubong. Lapdak ni Rojas. Iti dakas apanggap na. Naimbag ta nakalibas na kiti daduma pasurot yo, Don Gonzalo. Dagiti nabati a kargamento iti bodega. Kuan ninong. Sige. Sinalpag. Intupak ni ninong ti auditibo. Makapungtot lauray. Boss! No sana naglibas dagiti daduma pasurot na. Amangan no na tayo dami na yun. Pagsaganam dagiti kakadwam. Datayo ti imbaon na amapan mangkita. No anya tinapasama kiti bodega. Kat no adapel at ikangkan natin dyan, boss. Sinalbag ka. Mabutang ka? Nasaya at no adda ijay ti gangganat. Tapu oran tayo. Sinalbag. Di mapuan namin pinsan ti bodega tiron. Boss! Kitaan nyo taglawlaw. Kaslaawan anyaman na tinapasamag. Anya ti sasawon. No makita ni Don Gonzalo tinakapay anti bodega na iti daytoy a lugar. Ad-addaman ang tipungtot na. Naigagara na puran ti bodega, boss. Ngem nagkayam-kam kumatiapoy. Kat nairaman kumaan na uram dagiti kayo. Ang uray may sala kayo, awan na uram. Kasladdak kayat mo asawon iti dayta. Boss, datdatlag, tinapasamag. Man nakabalinti kang kanaet, agabosor tayo. Tasaan na nairaman na napuran dagiti kayo, itaglawlaw ti bodega. Boss! Hapay nagsubli kayo, Adagos. Boss, awan na dagiti nabati a kargamento ti unag ti bodega, boss. Nagbalin nga oging dagiti paltog. Awan mabalin tayo. Isunto ti umay mangkita. Boss. Agawit tayo. Masapo lang makasaritak ti Pangulo dagiti pirata. Tapno may ted kun dagiti dinamita. Kat mabatok damat tantig kamang iti tao. Tinapasamak dito'y Santa Romana, ti agpatnak, kabayatan ti kawan ko. Naipadamag nga tan, ti pan nakapukaw, dagiti talong aeroplano. Nagkaradamat tayo ta. Uray maamuan ni kumat tayo ta. Adayo nga atapan na asyak ti akin arami. Sakbay amapanak ki ni Kumar. Ni Crisante pailaan ti umuna ama kasaritak. Anya ayaman ang tinanggag mo apadamag iti radyo siya nang. Ay, nervous kan sa manan. Ay, anda ka no, mapukpukaw ng aeroplano lakay. Sanda ka no anauray ang naglanding di aeroplano. Ay, amang ano na yaw awan iti tangatang ah. Ay, ada ka dimot aeroplano ang mayaw awan na ya. Wano, natnagkit day. Ay, nung natindag, di pa ikat nakadado biktiman. Ay, di pa ikat adong timatayan nung nakalugad na amin nagijay. Ay, Nagdakas mutan day ta adamag. Di pa ikat nakadado abikti mga agpaisaw. Di matlarumwaran ni Boss Crisante. Ha! Ni Rodea. No anya ti adda iti tayo ti babae. Tano adda kayat na amamuan. Katjak mapagkidkadan. Nagtaan ka lapit din, iti day ta abadong, tiro. Agyaman na, Rodea. Nagbintas day ta jacket mo. Magustuhan. Bagay mo launay.
Ngam nalipatam nga insipar, kat agparparang tiputan, tipaltog mo. Ha? Salbag. Kaparparang sakit di day tapaltog mo, ha? Awan ka din, tinayon na day ta? Kakwaro na ya. At damatlaw ko kin katerong. Mas lakabutang nakaksarita. Saan? Saan na ya? Apay kumakabutang ka, kat nakapimpintas ka. Nasa pangimay ni Ama Pitong dito pang kagina. Naimbag, tasa na nagdiretso. Nakita na ka kuma. Nabayagtan nga kadkadwa, kumar. Namawan pa'y ti makamo nga kadwata. Kansan da pa'y anamuan no sino Numapagurak ni Rojas. Mabalin nga iso ti mangibudaktak na sino. Asa nakatao. Kasi kita'y nakasarita ni Ama Pitong. Umanaw akong dito, tulungan ka mang sa puliti ng ilimungan datirong itim panaw da kargamento. Sige na. Naimbaga bigat mo, Ama. Umay kayo mananagnatan? Ay, umay kuman kitaan, no kasado kaado tibuga nagitinatang. Anda nga min imay nagkumpra. Kasta ka di. Anya ti madamag, Ama. Ay, anda ka no mapukpukaw nga eroplano. Kat nagano-kano ti pasahero da ijay nga eroplano. Mapukpukaw ng aeroplano? Ay, amangan kitday no nagday ijay nga eroplano. Agasam ti kaado tinatay a pasahero, nukas pangarigan. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.